ҷанубии Тоҷикистон кишваре мебошад, ки дар сарзамини он то ба имрӯз шумораи зиёди ёдгориҳои таърихӣ кашф гардиданд. яке аз ёдгориҳои хеле муҳим дар қисмати ҷануби Тоҷикистон бо номи Тахти Сангин машҳур мебошад. Тахти Сангин яке аз он ёдгориҳое мебошад, ки барои ворид шудан ба феҳристи ёдгориҳои умумиҷаҳонии ЮНЕСКО номнавис гардида 2500-солагии он дар рӯйхати ҷашнвораҳои ЮНЕСКО дар солҳои 2022-2023 ворид шудааст. ба муносибати сазовор таҷлил намудани ин ҷашнвора дар осорхонаи миллии Тоҷикистон имитатсия ё худ намунаи ин ёдгорӣ сохта ба истифода дода шудааст. Тахти Сангин яке аз он ёдгориҳо мебошад, ки ин шаҳрак дар маҷмӯъ аз ду дарвоза, яке дарвозаи воридотӣ, дигаре барои баромад омода гардидааст. дар экспозитсияи осорхонаи миллии Тоҷикистон низ ин имитатсия бо як ҳашамати хеле бузург сохта шудааст. дар қисмати даромадгоҳ аз ду ҷониби дарвозаи воридотӣ ду нафар посбонон мушоҳида карда мешавад, ки онҳо бо сари либоси ҳарбӣ аз қабили ҷавшан, сипар, найзаи дароз ва дигар ашёҳои муҳорибавӣ инъикос гардиданд. қисмати даромадгоҳи ин имитатсия аз як даре иборат аст, ки он аз ду ҷониб кушода мешавад, яъне ки дари дуқабата буда ва ба воситаи кушодани ин дарвоза ҳар як тамошобини осорхонаи миллии Тоҷикистон метавонад, ки ба дохили имитатсия ворид шуда ва баъдан аз саҳнаҳое, ки дар дохил инъикос гардиданд, аз он дидан намоянд. ҳангоми ворид шудан ба қисмати дохили ёдгории Тахти Сангин, ки дар экспозитсияи осорхонаи миллии Тоҷикистон он инъикос ёфтааст, дар ҷониби нахуст, яъне ки аз самти рост мо як саҳнаеро мушоҳида мекунем, ки инҷо саҳнаи тасвир аз ҷониби рассомон омода гардидааст ва дар қисмати марказҷои ин тасвир мо яке аз шоҳони минтақаро бо номи Вахшувар инъикос намудаем. бояд зикр намоям, ки шоҳ Вахшувар яке аз он ҳокимони маҳаллӣ ё худ шоҳони маҳаллие мебошад, ки дар замони ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ дар ҳамин мавзеъ аз қисмати ҷануб то Ҳиндикуш ва дар қисмати шимол то Ҳисоро зери итоати худ қарор дода буд ва то соли 328 дар ин мавзеъ ҳукмронӣ кардааст. ва ҳангоми тасвир мо мушоҳида мекунем, ки инҷо ҳолати дастуру супориш додан аз ҷониби шоҳ инъикос ёфтааст. аз ду ҷониб бошад 4 нафар сарлашкар дида мешаванд, ки онҳо аз ҷониби шоҳ дастур гирифта истодаанд. дар маҷмӯъ аз ҷониби рассом дар ин қисмат як саҳнаи ҳокимнишин ё худ қароргоҳи, яъне ки тобистонаи шоҳӣ мушоҳида карда мешавад, зеро аз ду ҷониб фазои кушод ва табиати зебои атроф инъикос ёфтааст. ҳамчунин сару либос ва он ашёҳое, ки дар ин тасвир мо мушоҳида мекунем, ҳамаги унсурҳои миллии хоси ниёгони мардуми тоҷик буда дар ҳамин мавзеъ, яъне ки дар замони ҳахоманишиҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд. аз ҷумла тоҷе, ки дар қисмати болои сари шоҳ мушоҳида карда мешавад, ин ҳамон тоҷе мебошад, ки аз ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон он кашф гардидааст ва ин як бозёфте мебошад, ки хеле нодир буда ба асри яги то мелод ва яги мелодӣ рабт дорад. ҳамчунин маврид ба зикри хос мебошад, ки дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ дар ин мавзеъ, яъне ки Тахти Сангин, олимон ба ин хулоса омаданд, ки ин мавзеъ марбут ба чанд давраи таърихӣ мебошад. як аз давраҳо ин даврони мавҷудияти империяи ҳахоманишиҳо аз асри 4 то мелод оғоз гардида давра ба давра то замони кушоноро фаро мегирад. баъд аз мавҷудияти империяи ҳахоманишиҳо замони Искандари Мақдунӣ, баъд аз он Селевкиён, пас он Юнону бохтар ва ниҳоятан ин даврони кушониён аст. яъне дар ин толор ҳамаи он осор инъикос ёфтааст, ки фарогири ҳамин даврони мавҷудияти ин ёдгории Тоҷикистон мебошад. ва ин тоҷ низ марбут ба асри яги то мелод ва яги мелодӣ буда дар қисмати кунунӣ амсилаи ин тоҷ мушоҳида карда мешавад, ки ин ҳамон тоҷи кунгурадоре ҳаст, ки он яке аз нодиртарин бозёфтҳои марбут ба ин даврон аз Тоҷикистон мебошад. дар қисмати поён бошад мо нусхаи чеҳраи шоҳи
ҳахоманиширо мушоҳида мекунем. ин аз қиёфаи мардуми ин даврон дарак дода, ин ду бозёфт низ марбут ба ҳамин даврони таърихӣ буда, бо ин омил дар ин қисмати кунунӣ ба маърази тамошо бароварда шуданд. ҷониби рассомон дар ин ҷо саҳнаҳои инъикос ёфтааст ки албатта дар ҳолати дастуру супориш додан ба сарбозон шоҳ инъикос ёфтааст, аммо дар муқобили ин саҳна аз ҷониби дигари ин толор мо саҳнаи баъдиро мушоҳида менамоем. дар ин саҳна мо як ҳолатеро мушоҳида мекунем ки ду сарлашкар, аниқтараш дар умум дар ин ҷо сарлашкарони зиёд албатта ба мубориза ба сӯи душман баромада буданд, аммо як аз ин ду нафар сарбозони муҳиме ки дар ин ҷо инъикос шудааст, инҳо яке Спитамен, дигаре Катан номгузорӣ шудааст. ва ин ду чеҳра албатта дар ҳолати омода намудани сарбозон қарор доранд ки дар қисмати поён ҳамаи гурӯҳҳои сарбозони ин шоҳ ҷамъоварӣ гардидааст ва дар ҳолати ҳуҷуми душман инҳо ки аз ҷониби шоҳ дастур гирифтанд то сарбозон омода гарданд ва ба муқобили душман яъне ки ба ҷанг бароянд, дар қисмати навбатӣ мо дар ҳошия омади душманро мушоҳида менамоем ки дастаи душман яъне ки мақдуниҳо ба ҷониби бохтар ҳуҷум намуда истоданд. ва дар умум дар ин ҷо низ як саҳнаи хеле ҷолиб дар бохтар аз ҷониби рассомон инъикос гардидааст ки ин ҷо деворҳои мудофиавии ин минтақаи мавҷудият ё худ ҷамъоварии сарбозон бар аъло инъикос гардидааст. маврид ба зикри хос мебошад ки албатта дар раванди ҷангу муборизаҳо аз ҷониби ниёгони мо мардуми тоҷик лавозимотҳои гуногуни ҳарбӣ истифода гардиданд ва бо ин омил дар қисмати навбатӣ мо сарпӯш ва ҳамчунин ханҷарҳоеро мушоҳида мекунем ки инҳо марбут ба ин даврони таърихӣ ҳастанд. аз ҷумла ин кӯлоҳе ки дар ин ҷо мушоҳида мегардад, ин ба асрҳои дуи мелодӣ буда, яъне ки ба ҳамин даврон низ рабт дорад. аммо сарнайза ва ханҷарҳо бошад, инҳо бозёфтҳои бевоситаи тахти сангин ҳастанд. инҳо ифодагари он ҳастанд ки дар ин даврон ҳунармандон аз ҷумла нафароне ки ба коркарди филз сару кор доштанд, лавозимотҳои гуногуни ҷангӣ омода карда баъдан инҳоро яъне сарбозону афсарон дар раванди мубориза бо душман ба таври васеъ истифода намуданд. яке аз экспонатҳои нодир дар қисмати боло ин сари Спитамен мебошад. аниқтараш ин нусхаи он осоре мебошад ки дар яке аз осорхонаҳои Рим қарор дорад. чӣ гуна ки аз таърих ба мо маълум аст, вақте ки Спитамен кушта мегардад, сари он ба назди Искандари Мақдунӣ оварда мешавад ва бо фармони Искандари Мақдунӣ яке аз ҳайкалтарошони машҳури замони ин даврон бо номи Лисип сари Спитаменро омода менамояд ки ин бозёфт ё худ ин осор имрӯз дар яке аз осорхонаҳои шаҳри Рим қарор дорад ва дар толори кунунӣ экспозитсияи осорхонаи миллии Тоҷикистон низ нусхае аз ин осори таърихӣ ба маърази тамошо бароварда шудааст ки ин аз ҷониби ҳайкалтарош ё худ рассом Сангов Баҳром омода гардидааст. дар маҷмӯъ дар толори нахустини имитатсияи ёдгории тахти сангин дар экспозитсияи осорхонаи миллии Тоҷикистон як саҳнаи таърихӣ мушоҳида карда мешавад ки он бо истифода аз сутунҳо ва албатта ороишоти марбут ба хоси ҳамин даврони таърихӣ омода гардидааст. аммо дар қисмати боло бошад мо саҳнаҳоеро мушоҳида мекунем ки ин ҷо дидбонгоҳҳо аз чор ҷониб тасвир гардидааст ва ҳамчунин дар ин қисмат сарбозон дар ҳолати назорати атроф қарор доранд. дар толори бузурги имитатсияи тахти сангин дар яке аз қисматҳо саҳнаи муборизаи мардуми маҳаллӣ аз ҷумла бохтариён ба сӯи мақдуниҳо инъикос ёфтааст. ин саҳнаи бузург як саҳнаи муборизаи ниёгони мардуми тоҷик барои озодӣ ва ба даст овардани истиқлолияти минтақа мебошад.
ду қаҳрамоне ки дар ин ҷо онҳо инъикос ёфтанд, яке Катан буда, дигаре Австан мебошад. ин ду чеҳра аз он чеҳраҳое ҳастанд ки то лаҳзаҳои охирини хеш бар зидди душман ҷангиданд. аз ҷумла Катан бо тирандозии хеш ҳатто душманонро ба ҳайрат гузошта буд ва ҳамин омил буд ки аз ҷониби Искандари Мақдунӣ ба ин қисмат, яъне ба ҳудуди бохтар, боз қушунҳои иловагӣ равона карда мешавад. албатта муборизаҳо дар ин ҳудуд моҳҳои дароз идома намудааст, аммо дар натиҷа Катан ба қатл расида, Австан маҷрӯҳ гардида ва ба асорат меафтад. дар асоси маълумоти муҳаққиқи канадагӣ Хекел, бо дастури Искандар Австан низ ба қатл расонида мешавад. ин саҳнае ки аз ҷониби рассом Сангов Баҳром омода гардидааст, як хусусияти фарқкунандааш дар он аст ки он ба тариқи 3D ё худ барҷастагиҳо баъзе қисматҳояш омода гардиданд. дар муқобили саҳнаи муборизаи мардуми бохтар ба душман, албатта боз саҳнаи умумии ёдгории тахти сангин инъикос гардидааст. тахти сангин як аз он ёдгориҳое мебошад ки дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ дар ин мавзеъ аз ҷониби бостоншиносон осори давраҳои мухталиф бозёфт шудааст. бозёфтҳо ифодагари он ҳастанд ки албатта то омадани мақдуниҳо дар ин мавзеъ маъбадҳо арзи ҳастӣ карданд. яке аз онҳо ин маъбади Окс мебошад ки дар ин қисмат инъикос гардидааст. дар умум тахти сангин тақрибан 75 гектар масоҳа дорад. ин ёдгории Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён дар мавзеи пайваст шудани дарёҳои Панҷу Вахш ва оғоз шудани дарёи Ому қарор дорад. тахти сангин аз ҷониби олимон шаҳрак номгузорӣ гардида, ин шаҳрак аз ду ҷониб дарвоза дошт. яке дарвозаи воридотӣ ва дигаре дарвозаи, яъне ки барои баромадан ба ҷониби дигар аст. ва ин ёдгорӣ дар ҳамон мавзеъ қарор дорад ки убури дарё хеле мусоид аст, зеро дар ҳамин ҷо дарё, яъне ки умқияш камтар гардида ва барои гузаштан мусоидтар мебошад. ҳамчунин ин як мавзеъ мебошад ки аз як ҷониб бо кӯҳи баланди тешктош иҳота гардидааст ва аз ҷониби дигар бо дарё, яъне аз ҷиҳати муҳофизатӣ як мавзеъи хеле мусоид будааст. ва ҳамчунин бо истифода аз деворҳо бошад, он бо ин гуна хиштҳои ҳаҷман калон атрофаш ҳифозат шуда буд. дар дохили ин шаҳрак корвонсаройҳо, маҳалҳои ҳунармандӣ ва албатта маъбадҳо арзи ҳастӣ карданд. ин ёдгорӣ мебошад ки фарҳанги маҳаллӣ бо фарҳанги юнонӣ бо ҳам омезиш ёфтааст ва дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ аз ин ҷо осори зиёди таърихӣ то ба имрӯз кашф гардидааст. ва ин як мавзеъ мебошад ки вақте ки тоҷирон аз қисмати Рим, Форс ва қисмати шаҳрҳои Самарқанду Бухоро ба ин ҳудуд меомаданд, барои идомаи тиҷорати хеш дар яке аз маъбадҳо ки бо номи маъбади Окс машҳур мебошад, хайру садоқот мекарданд. яъне баъзе ашёҳои худро тӯҳфа эҳдо карда ба хотири соқу саломат сипарӣ ё худ убур намудани ин дарё пешбинӣ гардида буд. ва баъд аз фурӯши молҳои хеш дар ин маҳалла ва эҳдо намудани баъзе ашёҳои тиллоии хеш дар ин маъбад, онҳо баъдан дарёро убур карда ба ҷониби Ҳинду Чин роҳсипор мегардиданд. ҳамчунин тоҷироне ки аз он минтақа боз ба ин минтақа ворид мешуданд, дар ҳамин мавзеъ молҳои худро ба фурӯш гузошта, пасон боз барои идомаи фурӯш ба кишварҳои дигар равона мешуданд. яъне ба ин омил дар ин ҷо як маъбад бо номи маъбади Окс арзи ҳастӣ кардааст. дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ аз ҷониби муҳаққиқон маълум гардидааст ки роҳравҳо, зерстун, сутун, сарстун ва деворҳои тахти сангин ба пуррагӣ аз санг сохта шудааст ва ба ин омил онро ном гузоштанд тахти сангин. ва ҳамчунин омили дигари тахти сангин номгузорӣ кардидани ин ёдгории Тоҷикистон дар он аст ки он дар пайравӣ бо тахти Ҷамшед аз пойтахти Эрони қадим гирифта шудааст. яъне ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки номи аслии ин ёдгорӣ то ба имрӯз маълум нест
و آن در اساس بازیافت‌ها بعداً از جانب محققان تخت سنگین نامگذاری گردیده است. یک از جایهایی که تا به امروز از جانب محققان حفاری شده است این البته معبد اوکس می باشد و این معبد اوکس یعنی یک از جایهای مهم بازیافت این یادگاری تاجیکستان باز در قسمت بعدی در شکل علاهیده انعکاس گردیده است. در مرکز یک از تالارهای معبد اوکس ما یک جزئی مهمی مربوط به دین زرتشت را مشاهده میکنیم که این البته مجمر آتش می باشد. در این قسمت نیز مجمر آتش خیلی با حشمت ساخته شده است که آتش آن در حالت فروزان قرار دارد. از دو جانب باشد معبدان یا خود کاهنان معبد با چوب دست‌های مقدس در حالت نظارت نمودن آتش قرار دارند و در عموم در همین تالار 8 عدد ستون‌های سنگی وجود داشته است که آنها از 4 جانب مشاهده می‌گردند. همچنین در یادگاری تخت سنگین معبد آخشان نیز بازیافت شده است، یعنی که این ایزدی رود وحش می باشد. در اساس معلومات‌های تاریخی حتی قربانگاه‌ها در اینجا وجود داشتند. یک از مهمترین بازیافت‌هایی که از این موضع بازیافت شده است این خزینه عمودریا نامگذاری شده است. در نتیجه اهدا نمودن اشیاءها به معبدهای این منطقه بعضی جای‌های در اینجا با استفاده از سنگ‌ها یعنی آرایش و آماده گردیده بودند که در این موضع‌ها اشیاءهای طلایی گذاشته می‌شدند، اما اشیاءهای قیمت‌بهای آن یعنی که گران ارزش آن بعداً در جای‌های مخصوص جمع‌آوری می‌گردیدند. عالمان به این نظر هستند که محض همین معبدها عامل شده است که بعداً این گنجینه‌هایی که از معبد اوکس بازیافت شد با آن در عصر 19 عالم انگلیس دالتون نام خزینه عمودریا را نامگذاری نموده است. در قسمت نوبتی البته خود این امثله یادگاری مشهور با نام خزینه عمودریا انعکاس یافته است. خزینه عمودریا یک گنجینه خیلی گران ارزشی حدود امروزه تاجیکستان می باشد که سال 1877 از جانب ساکنان محلی تصادفاً بازیافت شده است و بعداً از جانب تاجران بخارایی شکرعلی، وضی‌الدین و غلام محمد آنها خریداری گردیده به خاطر تجارت به حدود امروزه افغانستان به جانب هندوستان روانه می شوند. اما در حدود هندوستان آنها زیر غارتگران قرار گرفته غارتگران بعض اشیاءها را به خود می گیرند. در حدود شهر راولپند امروزه پاکستان در بازارها این اشیاءها را تاجران به فروش میگذارند. به این واسطه خرید و فروش این آثار به دست الکساندر کنینگهم، اولستن فرانکس افتیده بعداً اینها به آثارخانه‌های بریتانیای کبیر اهدا کرده می شوند. یعنی این گنجینه نیاگان مردم تاجیک زیاده از 1500 اشیاءهای گوناگون حجم را فرا گرفته است، از قبیل سکه‌های طلایی، آویزه‌ها و اشیاءهای گوناگون حجمی از طلا و نقره آماده گردیده شماره بیشترش امروز در آثارخانه بریتانیای کبیر محفوظ می باشد. این گنجینه البته 6 عدد نسخه آن سال 2013 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به آثارخانه ملی تاجیکستان وارد شده است. در نتیجه کارهای باستانشناسی از یادگاری تخت سنگین زیاده از 5000 اشیاءهای گوناگون بازیافت گردیدند. این آثار تاریخی حدود امروزه تخت سنگین در آثارخانه‌های کشور از جمله آثارخانه ملی تاجیکستان حفظ و نگهداری کرده می‌شوند. در قسمت یک از تالارهای تخت سنگین البته بازیافت‌های اصل این موضوع پیشنهاد تماشابینان گردانده شده است. بازیافت‌های نخستی که در قسمت اول ما مشاهده می‌کنیم این بازیافت‌های هستند که همگی از سنگ ساخته شدند و این مجموعه ظرف‌های مراسمی هستند که از جانب مردم در آن دوران استفاده شدند. اما از سنگ آماده شدن خود محصولات گواهی از آن می‌دهد که سنگ نه تنها برای یعنی که رشد هنر معماری و شهرسازی بلکه برای آماده نمودن اشیاءهای روزگار و در زندگی همه‌روزه استفاده نمودن آنها به طور وسیع استفاده شده است. جالبیت این بازیافت‌ها در آن است که آنها دارای سرپوش‌ها هستند و این سرپوش‌ها با استفاده از هنری والای هنرمندان باز زیب و زینت داده شدند.
اینها برای حفظ و نگاه داشتن جواهرات به طور وسیع استفاده شدند. دیگر بازیافت در اینجا که توجه بیننده را به خود جلب می‌سازد قسمت‌های نی میباشد. این نادرترین و قدیمترین بازیافت ساز موسیقی حدود امروزه تاجیکستان میباشد که آن مربوط به عصر 3 تا میلاد میباشد. یعنی هنوز در این ایام از جانب مردم با استفاده از استخوان نی‌ها آماده گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. بازیافت حجما کلان در قسمت نوبتی ما یک مجسمه انسان را مشاهده میکنیم که آن زن میباشد. این مجسمه شاید مجسمه زن یونانی با نام کارا باشد که آن همیشه در حالت جوان تصویر کرده میشد. از جهت هنر معماری این بازیافت خیلی در سطح بلند آماده گردیده است، زیرا لباس زن که خیلی دراز بوده تا قسمت پایان را فرا گرفته است در حالت پیچ و انعکاس نمودن هر یک عدد جزء قد شده آن آماده گردیده است. در قسمت از میان بالا البته ما یک کمربند مشاهده میکنیم که آن به خاطر باز هم جالب نمودن لباس آماده گردیده است و این یک از بازیافت‌هایی میباشد که از گیل و گچ ساخته شده است و امروز مورد تحقیق عالمان داخلی و خارجی قرار گرفته است. همچنین از این موضع تاریخی تاجیکستان یک از مهمترین دیگر بازیافت با نام بازیافت مرسیا سیلن میباشد. این هیکلچه مرسیا سیلن که در یک وقت 2 نی را نواخته ایستاده است، جالبیتش در آن است که در قسمت پیشتاق آن نوشتجات یونانی وجود دارد. در اینجا با زبان یونانی افهن انسکن اتروسکس اکسوس نویسنده شده است که با زبان تاجیکی هدیه مخصوص مرسیا سیلن میباشد. اینجا این بازیافت افادهگر آن است که در اینجا فرهنگ یونانی با فرهنگ محلی باختری آمیزش یافته است و یونانی ها دریای وخش را دریای اساسی و بعداً دریای آمو را بخش از آن میدانستند. بازیافت‌های حدود تخت سنگین افادهگر آن هستند که هنر آهنگری و کلاهگری در این دوران رشد کرده است. از جمله در قسمت نوبتی ما سرنیزه، پیکان و خنجرهای را مشاهده میکنیم که اینها بازیافت‌های اصل این موضوع میباشند. اینها از جهت حجم از خرد تا بزرگ را فرا گرفته و در سطح خیلی والا آماده گردیدند. هنر کلاهگری این دوران نیز مورد توجه میباشد، زیرا در اینجا ما ظرف‌های سفالی را مشاهده میکنیم که آنها از ظرف‌های سفالی دوره‌های قبلی و بعدی باز تفاوت دارند. از جمله در این دوران بیشتر انگابه زرد استفاده شده است که این خصوصیت فرق کننده ظرف‌های سفالی از دوره‌های دیگر میباشند. چگونه که در قسمت بالا ذکر نمودیم، بعضی از بازیافت‌های حدود تخت سنگین در آثارخانه ملی تاجیکستان و قسمت دیگری مهم آنها در آثارخانه‌های دیگر کشور از جمله آثارخانه باستانی قرار دارند. در قسمت نوبتی تالار ایمیتاسیون تخت سنگین آثاری که از تخت سنگین بازیافت شدند و آنها در دیگر آثارخانه‌های تاجیکستان حفظ و نگهداری کرده میشوند، آنها با استفاده از هنر صنعت تصویری و هیکل‌تراشی ساخته شدند. از جمله در قسمت نوبتی ما آثار را مشاهده میکنیم که آنها با هنر زرگری، سنگ تراشی و همچنین کارکرد استخوان ربط دارند. در قسمت نخست ما مجموعه اشیاءهای طلایی را مشاهده میکنیم که آنها تصویرهای مختلف هستند. از جمله در قسمت نخست فرشته محبت با نام عزت تصویر شده است که آن در حالتهای گوناگون مشاهده میگردد. آرایشات‌هایی که از اینجا کشف گردیدند آنها نیز توجه بیننده را به خود جلب می‌سازد، زیرا آویزه‌هایی که در قسمت پیش به بر کرده میشد آنها از طلا ساخته شده، قسمت اعظم آن را سنگ فیروزه احاطه کرده است یا خود کسب کرده است که این یک جالبیت این آثار زرگری را باز هم بیشتر میکند. این بازیافت از جهت حجم خیلی خرد است، اما در روی یک لوحه طلاگی صحنه مشاهده می شود که زردشت با اشتر خشت دیده می شود. عالمان به این نظر هستند که خود معنای کلمه زردشت که دارنده اشتر زرد است، در اینجا زردشت با اشترش
тасвир гардидааст ва ин аз эътиқоди динӣ ҳамин мавзеъ дарак медиҳад. осори баъдӣ бошад ҳамагӣ аз устхон омода гардидааст. аммо ҷузъи дигари осоре ки ба устхонҳо рабт доранд, ин устхонҳое ҳастанд ки барои зебу зинат додани сандуқҳо истифода шудаанд. аз ҷумла дар ин ҷо мо лавҳаҳоеро мушоҳида мекунем ки ҳар се инҳо бо саҳнаҳои мухталиф аз ҷумла нақши растанигӣ, махлуқотӣ мушоҳида мегарданд. дар ин саҳнаҳое ки дар ҷониби рӯи он мушоҳида мегардад, саҳнаҳои мубориза ва шикор ҳастанд. дар ин ҷо саҳнаҳое ҳастанд ки ду мард олами вуҳушро бо истифода аз тиру камон пайгирӣ карда истодаанд. дар қисмати баъдӣ бошад мо осори марбут ба коркарди устухонро мушоҳида мекунем ки онҳо аз ҷиҳати бозёфт ва нодирият хеле арзиши баланд доранд. аз ҷумла як аз нодиртарин бозёфтҳо ин бозёфте ҳаст ки аз ҷиҳати ҳаҷм ин ҳам хеле хурд аст. дар ин ҷо чеҳраи искандари мақдунӣ тасвир гардидааст. ин чеҳраи искандари мақдунӣ албатта дар як шакли ғайриоддӣ сохта шудааст ва ин бозёфт як аз нодиртарин бозёфтҳои ёдгории тахти сангин дониста мешавад. дар баробари коркарди устухон ба таври васеъ аз ҷониби мардуми маҳаллӣ ё худ аниқтараш ҳунармандон паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти мардуми ин даврон инъикос ёфтааст. аз ҷумла мо дар пайкараҳое ки аз ҷониби ҳунармандон дар ин даврон истифода шудааст, мо мардуми маҳаллиро бо мардуми бохтарӣ мушоҳида карда метавонем. аз ҷумла сари ҳокими маҳаллӣ яъне ки бохтарӣ мушоҳида карда мешавад ва дар қисмати дигар бошад ин сари ҳокими юнонӣ ҳаст. аммо ҷолибтарин дигар бозёфт аз ин мавзеъ ин як ҷузъи яъне ки зарфи маросимие мебошад ки он аз гил сохта шудааст. як аз хусусияти муҳими ин бозёфт дар он аст ки дар он навиштаҷот бо забони юнонӣ вуҷуд дорад ва аз ин тарҷумаи навиштаҷот бармеояд ки ин як зарфе мебошад ки ба ин яъне ки маъбади Окс эҳдо шудааст. вақте тамошобин ба воситаи як аз дарҳо ба дохили имитатсияи ёдгории тахти сангин ба осорхонаи миллӣ ворид мешавад, аз дари дигар ба қисмати берун мебароянд ва дар қисмати навбатӣ бошад бо истифода аз расмҳо ҳолати кунунии ёдгории тахти сангин мушоҳида карда мешавад. бояд зикр намоям ки дар соли 2004 президенти ҷумҳурии исломи муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ин мавзеъи таърихӣ сафар намуда барои ҳифз, омӯзиш ва таблиғу ташвиқи минбаъдаи ин ёдгории нодири Тоҷикистон дастуру супоришҳои мушаххас дода буданд ва бо истифода аз амсила бошад дар ин ҷо дар умум ёдгории тахти сангин пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст. тахти сангин як аз он мавзеъҳо мебошад ки дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ аз он осори зиёди сангин низ бозёфт шудааст ки дар ду ҷониби амсилаи ёдгории тахти сангин бо истифода аз осори асл мо зерстонҳоеро мебинем ки аз ҷиҳати ҳунармандӣ дар сатҳи хеле воло омода гардиданд. дар умум дар сатҳи шоиста инъикос намудани ёдгории тахти сангин ба мо аҳли кормандони осорхонаи миллии Тоҷикистон имкон медиҳад то таъриху фарҳанги ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистонро аз ҷумла ин ёдгорие ки барои ворид шудан ба феҳрист ёдгориҳои умумиҷаҳонии ЮНЕСКО дар раванди омӯзиш қарор дорад дар сатҳи шоиста муаррифӣ намуда бошем.